Sanibonani bafowethu. Wefowethu ubukisisise ngoba ufaka ngila endaweni yasoPhongolo endaweni yaseQwa esigodini saseQwaqwa kuMahlalela ngamahlalela ngihleli nensizwa la bafowethu engifike ngayikhonza kakhulu kule ndawo bathu bani kambe igama lensizwa khona ugodo lala makankani yebo wawukhona nje umfowethu sawubona khona thola ukuthi khona ungabothi kimi sawubona bothi khona kunjani khona hayi kunjalo nje kujangayizolo nje mfowethu yazi ukuthi indlela engifike ngakukhonza ngayo la iQwaqwa kade ngilonga umtshenti lensizwa ngiyikhonzile mhlambe nina abala anikhonzile kodwa mina ngiyikhonzile ngicela ukuthi ke ungamane ungiqome mahala hoba mhlambe ufuna ukungigwaza mana ngicela ungithande ngempela kukhona izinto ezimbalwa nje ngifuna ukuyibuza ngibuza ukuthi wakwaboshwa uyindoda emahudlu uthi uyindoda emahudlu ngimahudlu vele angaze ngiwudwebe umzimba ngakhetha ukuthi mangiboshiwe ngakhumbula ingquza angizange mina ngabhala umzimba wami ngoba ngicabangela abelungu bayakubuka ukuthi ubhaliwe noma cha usobhaliwe wami setotolozini enopholo ubhaliwe wena angibhaliwe kodwa kubhaliwe ngaphansi kusefehlakalo sami ngoba mina phela angiyona indoda eyasekuseni mina indoda yantambama uyabona ngi28 uyabona mina ngihamba uma izulu lina ngenzela ungangitshopi noma mangabe lingani kuphoqise mama nangishanele inyawo zami ngihambe ngiye kodwa kodwa angisona isazi ngube nje isinza nje ngiyimpatha kahle bekwenza zekho imini impatha ngoba uma ngahle ngiqome ngabe sengihlala nabo lapha na bengijwayele kahle kodwa ngiyavakasha ngibuye ngaphakathi njengeyoyo nombhedo wami bangithanda omalume bayabahlonipha mana uyi28 kodwa manje umshana futhi no ukuyibiza kwami nge28 kuyakhanya cause mina uma ungathi ngithatha inombolo ngingathatha emnyama ngeke ngiyithathe emhlophe le ngoba emhlophe iyabheda kanje umuntu ukukhuthuza manje kushaya ngempampe bese kutshenta mina ngikukhuthuza ngibulale mina umuntu umkhuthuza umbula uzoze ngokusikhuthuza nesihlanganaphi ngoba nje nawe ubheko kwakho nambheko kwakho ingakho ngaqoma abamnyama beza sho mana mina ngazi ukuthi ama28 athanda le impahla enkulu iphekwa inombolo unonzala phela nayo ngeke ulale nomuntu uzozokhuluma namaphutha afuna umndlu umbulala angene mina kodwa abamnyama ngiyabathanda ngiphamisa kanje mina ngithi ngubenxe isenza nje noboya ngempatha yokuqala ngqi ube ngakho nje ngiyempatha ubulu bexe impela yeah kodwa ubhathwa mnanku angidingi ukuthi bese ngihambe ngiyifaka nje yeah enguzonda kuma 26 ngawakithi impela ngihlala nawe endlini yeah ngiyawathanda nako onke ephelele yezwa okwami angithandi ukwenza kancane ngithanda ukwenza show yeah mana uhlonipho kokuqala okay uthi ukwahlala eMaritzburg mina nana khona bakhona bangaziyo ngisho khona le New Prison bengihlala khona mina nase New Prison wini bengihlala khona mina nginembhede wami khona eNew Prison bangazi nje ungibona ngihlanya wawenzani khona eNew Prison mina ngishova umshikashika nje ngihlalela sukani madoda inhlupheko yodwa le nganganalo uthando nami kwamana ngaqonywa nje usize lihlala endleleni ke mina kuyisebenzi ngiyithanda zonke kahle ngiyaxolisa ukukhuluma amanga aqonde nokuthi ukuhlukanisa ibandla sizalwa indoda yodwa kodwa lithe lami asithandaneni nami ngiyindoda noma abomnyama noma abu27 noma abu28 konke sonke singamadoda hloniphani kwakona lokubuzana ukuthi wena uzokwenzani la umbhedo lo wake wagwetshwa yena oba wena noma ubujikisa angeke nje ngize ngigwethe cause ngimehlomane ngihlala nomalume abahlakaniphile ngisebenzisa inyengelezi ngiyavakasha nje ngicheck ukuthi kanjani ngibeka umphetho wami futhi angiwushisi uhlezi ukhona umphetho ngiyeza namanje futhi bengangithatha manje I'm online manje eMaritzburg kambe ufike kanjani ngoba nje manje ula no hayi ukuthi ngangifika kanjani aze ngiphonswe mina ngizimele mina
ngizimele nje ngishayelo la ikhanda ngihlakaniphile Thiwa wekho. ngeke umuntu azangibuze ngoba uma usungibuza lokho usuqala ukungibuza amacala ami manje wena mina ngakakubuza amacala akho wale kwalokho uyanginyela Oh yimi engunyelayo manje. ngoba cause ina ungangibuza ungangiphonsa wena ngiyaphonsa ngathi ngiyitshini mina Uke wasebenza ama-respect. Iyoyo man. around nje yonke nje indaba yonke into yangisebenzile noma ngathi ufuna uselling board noma ngathi ufuna ugesi noma ngathi ufuna ubulema kubusebenzi bami ke la umngodini ke ngoba ngoda Hawu. Ngwahluphekile phela mina World. amen World. amen Manje yima-ke mana-ke sesiphethe. Yini iliphi igama ungayala ngalo intsha? likhona igama engayala Ukuyithiphisa nje ukuthi ingangene ejele ngizini. ngathela okokuqala nje ngicela ngokulungisa izinto zami kanjani angikwazi ukujwayela kabi mhlawumbe umuntu waseMaritzburg abantu baseMaritzburg ngibathanda bonke bahle ulife wabo uright ngalendlela ukuthi bangenza umuntu kuze ngazi nanamajoskeni einkinga and then intsha engayitshena ukuthi ke isinkosi sasejele somile sinzima sefuna abanikazi ungayisusa into ungekuyimele kufuneka into uma uya lapho uyuhlele and uhlale wazi ukuthi ejele ofuca obhuti abadala bolonto Yeah. obhuti abadala hlezi baphathele umthwalo wabo abadala bazokushaya bazokushaya uPetas mina igama lami lo ngibiza ngoGoodman kanti mina ngumsangano Ubhedas. ya kodwa umama wethu uGoodman kodwa ngokuthi ekhanda lami la ngaloqonda kahle yabona ngase ngikhubazeka ngalohlobo ngithi mina indoda nendoda imali bangiphatha kahle bonke abantu bakhona ngiyabathanda bangikhulisa ngiyindoda manje okay ungayi ejele uzofica abantu ozobajwayela kabi kuyahlonishwa uphatha ugwayi uphatha imali khona uzophila lo ukuthi abantu balalana kwesinye isikhathi amanga kuya ngawe ukuthi wena nje wakhuliswa ubabani Kuyenzeka nje. kuyenzeka vele uthi uyindoda kodwa manje awukwazi nakupheka uthi wena ekhakeni uhamba nomkakho uma ngabe emsebenzini ufuna umsebenzi awukwazi ukupheka mfowethu mina nje mina Kambe uthe uyi28. ngiyathanda 28 kodwa angisoni isazi Awusona. uma ngathiwa ngiyaqoma ngaqoma abamnyama hayi abamhlophe abamhlophe abakuthi impela Kodwa ufuna. ajoba ngabafuni basheshisa manje mina ngidalelwa mina ngikhethe sokuqala nje ukuthi nje saqala sokugcina Ukuthi sicela ukuvalelisa. ya Uthe indoda emahuli. no akuyona indlela yokukhuluma le matshwaleni ukuthi wena uveza phambi kwabantu Yeah. kodwa ngiyakuthembisa ngisheli mina Awushili. nje intombi yamdala Wenze njani wena uma ufuna intombi? ngivele ngilile nje leyo kodwa masihambile lo yethu uyayizela Omunye ayizela. awayizela baningi laba abantu angithi Lala. lala njengalapha nje eMaritzburg nje amantombazane maningi ufuna ufike ukuthi mawufike khona urelax nje uthenga utshwala wakho ubeke kanje bube emningi uyabona eMaritzburg. ya eMaritzburg nje lapha eMaritzburg umhlaba omnandi smooth eMaritzburg muphethe utshwala uyaqonya. cha ngaphandle kokutshwala uma nje wazi ukuthi intombi wakho wabanayo uyakwazi ukuthi ube right kwesinye isikhathi ungasheli yazi igenge eningi kanjani iyasala la uhamba ushela intombi yakho ushela intombi yakho wakuthule nje wakuthule ubona intombi iqobo uhambe ekhaya kini uhambe nalo bhuti wakho ukade engatsheli lokho wena